wari minister wa ukabere wa kithomo Professor Jacob Kaimenyi augite gwikwa kwa kawira maita jathatu nyombene ya seneti kuonania Meru kwina thina na tika kumenwa. Akiaria na njira ya mwanya na Weru TV, Kaimenyi augite Meru itina thiri na nandi ni akwenda igamba riu ria kawira na MCAs gutegerwa na njira iria ibati na aria erite nyomba ya seneti bakenda kwangaratanwa ibathikire igamba ria Ameru na mutaratara. Anthony Kathenya na Ntetweji. Ule wale waziri wa kithomo na nyuma ni gutuika ambassador wa Kenya ndi ya Belgium Professor Jacob Kaimenyi ni walugetagalile MCs ba Meru gukinya governor wa county no kawira mwangaza mbele ya bunge ya senate kwa kathatu liu nikionanirie kinene ati kwina thina nene kiri itina mbele bwa county no. Kaimenyi akiuga thina ino ni wagiba urumwe na ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Atwe kwikia kawira impeachment ya jathatu kwina thina mkona ya kwina thina muno. Wa mbere o thikira tutina ngwataniro turi Ameru, ngwataniro tio na tutina thiri no tindi guru kana county ethire na maendeleo gutina ngwataniro kana thiri. Professor Jacob Kaimenyi akiuga kethira kwibuka thithika governor Mwangaza gucokwo obisini no mpasi atigire kwiringa kithuri na gwikarandi na koraithire mathina maria magutuma muswado jwa kumwebio obisini uletoka gita kwa kagita. Professor Kaimenyi akiongagira kuga no mpasi kwithire kwina ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Baadhi tu wili kuhakikisha ukiombikika kwina thiri kwithirwa kwi ngwataniro na nte kumenyina thine kwija no ntuothikira abunge betu batinganiri na ajumbe na MCAs batinganiri kwira wokeja kuona togi pengine kwina mwangi ukombikika tukagwatanira kwa bua mono na kugwatanira gutumba kwija muthikiria kana Kathenya gutira muntu winyitie muntu kuomba ku humble himself or herself gintu raisi nkaromba marochia nkaromba gavana wetu ainyiyagu Murungu wa mutharima omba guchinda negita riri ya thatu achoka nyumba kana eja gwetu dene county arikane udauga nikenda Meru yetu igatendera jagachungai ki maendeleo. Kaimenyi akiugaga kwina mathina kathomba malama gutuma MCAs balaga kunganirwa ili amwe na unenkaniri bwa kigina kia maendeleo. Now ukeja kwirwa nwe number 1 kiuriti bwangu gikire kurubange bonde babenga banas kiuria kirage kikinena muno ri ina thineri ina nyongwiru mite tonto kia namba kano mankodo wena maendeleo ya ruji ya barabara na mantu yangi ya jau kio giutuma antu betu bedro bati gwiritwe yutongeria bwa kawira wangabana. Amwe nogu Professor Kaimenyi ni ulitima seneta baba kuthikire igamba lile kwebo kwa governor Mwangaza na ume na batigeti kile kuungumwa kwendela bandi no iku kwa wapiri kwa ni ati nontu kudo kwina voice of reason ndene ya senate bathirio kwagirite ukeja kuda kwina uma kuringana katiba uka marochi ageta utuka kaigwa muthuku indi ukeja kwithirwa bakaringirwa thimu twira ibaringirwa thimu kuma nteme kumana bakanengirwa mbecha kudo the highest bidder no bakuthikira yawiya kathaima kosa ya manene mono na batithirwa bakuthoma kiri Gen Z. Professor Kaimenyi okagita kana menelite mugaukano ulothite na mbere kuonekana gatigati ga kuruba Njuri Ncheke na kugoletetwe ni anasiasa. Amwe no Kaimenyi ni alutia kuruba baba Njuri Ncheke gutigira mugaukano jo no gukinya muthia ri kwa ngure tukuwa Njuri kwathurana maita jairi kwina thina na inkuthania ukarikite ni achiasa batumirite baba batumire nante kwira ibao no ntite kambije na wiwi ntwe kithuku muno
tondu titibwi kwithira turi antu bakiru urethirwo thonjuri urethirwo uri muntu wa kawaida utibwire gusupport muntu nontu nakugurire cukari. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya.